أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatli cemaat, Allah yaşamınızlara bereke versin. Allah'ın salamı, rahmeti, berekesi üstünüzde olsun inşallah. Allah Teala'nın жақсылығы жаап тұрсын inşallah. Берекелдүү жердесіздер. Hidayet тарқаған жердесіздер. Allah'ın rahmeti, berekesi, nusrati жааваткан жердесіздер inşallah. Şükür kılalım. La in şekertum la azidannakum deydi. Eğer şükür kılsanlar daha koyup verim deydi. Allah subhanahu wa ta'ala. Şükür kılalım inşallah. Allah kalın olmasın. Şu yerde akırkı vakitlerde жақсы amal kılıp кетеді. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarga aytты, Ramazan akırında soğukları verilip dedi. Sahabalar aytıştı, Kadir gecesi mi депчи. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, yok. O Ramazan'ın akırında. Yani akırkı gündör, akırkı tündör. Bir sebepten bir işçi deydi, iş kıla turgan bolsa iş akısını akırında alabı deydi. Oğa deşti sahabalar. Peygamber aytты, her bir amaldın akırında soğuktur dedi. Siz umra kıldınız, 15 gün жүрөсүз, акыркы күндөр азыр. Ошол убакта соонуга турган. Ошол убакта сабыр кыла турган убакта. Инналлаха ма'ас-сабирин, Алла Таала сабырлар менен бирге. Я айюхаллазина аману стаину бис-сабри вас-салат. Ey iman keltirgenler, namaz менен, sabır менен Allah'tan жардам сурагыла, Allah'tan жардам сурайбыз. Siz bizge Allah'tan жардам келет, качан biz namazı кылабыз. Sabırlılık menен inşallah. Ya eyyühellezine amanu in tansurullah yansurukum ve yusabbit aqdamakum. Ey iman keltirgenler, Allah'ın dinine жардам бергиле, Allah sizlerge жардам берет. Kadamlar dinde bekem kılат. Allah'ın dinine жардам берүү kандай? Allah'ın hükümün жеткисүү. Siz Kırgızстандан geldiniz. Dünya yüzüne çıkışka sizge Allah hüküm kılgan. Allah жолуна çıkıp dindi жетишишке. Bирок dünya yüzüne çıka албайсыз да. Dünya yüzünden adamlar şakta жүрөт. Vaktinizi tekrar getirmeniz, her birine olsa da bir söz olsa, bir hadis olsa da eskert kalmaz. Ayallarga, erkeklerge. İnşallah eskert kalsanız, Allah Teala oşun hacırın verir. Oşo, umrada жүрүп, Kabe'da, Masjid-i Haram'da eskertken sözünüz men, Fransa'ya varıp Allah yoluna çıkıp etet. Ballarını okutar, kança degen жақсылыктарды kılsa, sizdin soğuğunuz kaderli kıyamet günü sizin gideniz. Acırın siz alasız. Anı özüne de öğretilir, sizge de öğretilir. Şoğa inşallah kançalık başkalarga eskertkenge mümkünçülük bolsa eskerip kalalım. Namazdardı, yani ustazlar ayıp ketти, Allah razı olsun, ilimlerini Allah ziyada bergen bolsun. Her bir namazınız 100 000'di, karаңыз. Masjid-i Haram'da var okusanız 100 000'di, hazır danlı bireme 15 milyon var. 100 000'de 15 milyonga koyup koyup jatıyoruz. Her bir adamın sanında verir sizge soğuktu, subhanallah. Şoğa inşallah her bir vaktınızda Masjid-i Haram'a varıp bergenge Allah Teala tofik versin. O gülü köpler var mı? Masjid-i Haram'da vaktınızda ötkörünüz inşallah. Her bir zikiriniz 100 000. Tilavatül Kur'an. Kırgızistan'da okusanız her bir tamganızga 10 soğuk. Bu jakta 10'du 100 000'ge koyutmayın, kaçı soğuk. Allahu Akbar. Şoğa inşallah bu jaktan koyurup. Kur'an'da okuyan bilgenler en az degen bir hatım olup keteni inşallah. Bilmegenleri үйрөнүп alalım. Kur'an'dan hayrukum men ta'allama al-Qur'ana ve 'allama. Sizlerin en жақшыңар Kur'an-ı Kerim'de үйрөнгөн жана башкаларга үйрөткөн деп койду. Ушул жерде Kur'an окуй албасак, кантип окуйсан? Kur'an окуй албасак, барып бугалы, тарайыкка барып катышалы. Bir para Kur'an, en az деген bir para Kur'an окуп атат. Судейстин артында туруп, Mahri Muakkili анын артында турасыз. Her bir ustaz gelip o şeyde 3 ustaz, 4 ustaz almaş okup atat. Артында барып кыямат күнү айтасыз, ey Allah, Mekke'nin imamının артында namaz okup. Киргизбейин бейишке депчи. Адыл шейх менен умраға баргам. Баланчы шейх менен умраға баргам. Ey Allah деп Алланын атын айта ала турган болбосун. Ошо умрада жүрүп мен инсандарга сенин улуктугуң жеткизген депчи. Men yed'u ilal cennet minel awwalin. En birinçilerden beyişke kim giretti? Ellezine yahmadun Allah subhanahu ve teala fis-sarra'i ve darra. Жеңилчиликте de кыйынчылыкта da Allah'ın mактагандар beyişke giretti. Ошого inşallah biraz bolsa da Allah'ın uktap kalalı şu yerden. Her birinizlerge mümkünçülük bergen Allah. Fitrat insan sizge bergen, sizde mümkünçülük var. Çok da aytpаңыз. Siz Allah'a çakırbasanız
жаралған мақұлға шақырасыз. Ақиретке шақырбасаңыз, дүниеге шақырасыз. Ақиқат, Құран аятына, хадиске шақырбасаңыз, сіз ушаққа шақыра тұрған боласыз. Ошоға фитра сізде бар, мүмкіншілік берген Алла Тааланы, ошо мүмкіншілікті Алла жолына жұмсаңыз. Аялдарға мутакалимдик сыпат берген, сүйлөөчү сыпат, бири-бириңиздерге Алланы уктай турган болуңуздар. Ошондой аялдарга сезимтал сыпат берген, илөөчү, суроочу сыпат берген. Эгер аял диндар боло турган болсо, Алладан хидаят сүрөп, үммөттүн хидаятка келишине себепчи болот. Эгер динсиз болсо, дүйнөсүн үйүнө толуп тура алат. Кинап кел, мунап кел деп атып, күбөсүн түртүп атып, дүйнөнү толтуруп коет. Ошого иншалла Алланын уктугун, Алланын динин таркатканга биз себеп болуп калабыз. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sizler жакшы коом болдуңар, адамдар үчүн чыккан деп. Кыргызстанда төрөлгөнсүз билебиз. Бирок сиз унутпаңыз, бүткүл өммөт үчүн чыкканыңыз дечи. Жакшылыкка чакырыш менен, жамандыктан кайтарыш менен анан иманың камил болот деп атат Алла Таала. Анан иманың толук болот деп атат. Ошого Алла Таала бардыгыбызга иншалла жакшылыкка чакырышка, жамандыктан кайтарышка тоофик берген болсун. Бардыгыңыздардын орозоңуздарды Алла Таала кабыл кылган болсун. Дуаңыздар, тилектериңиздерди Алла Таала кабыл кылсын. Дүйнө ахиреттин жакшылыктарын сиздерге ачкан болсун. Кыргызстанда күтүп аткан балдар кыздарыңыздарга, эне бир туугандарыңыздарга Алла Таала хидаят берген болсун. Жашоолоруна береке берген болсун иншалла. Үммөттүн хидаятына сиз себепчи кылган болсун. Жазакумуллаху хайран, баракаллаху фикум, шукран лакум жазилан.